Madamu aya a Soredzhi o fhatiwa kale vhukuma nga ṅwaha wa vho-gidi-da-tahe-furathi sumbe ho lavheleswa tshivhalo tsha vhathu nga tshenetsho tshifhinga, fhedzi o sala a songo valiwa zwe zwa sia malatwa a tshi dubunya yelela nnḓa mavu. Zwi vho dzhia minwaha vhadzulapo vha vhupo vha tshi khou livhisa mbilaelo dzavho kha muvhuso uri vha itele tshumelo ntswa ya zwa Soredzhi. Vhadzulapo khathihi na vharangaphanda vha rinaho vha tshi khou livhisa zwililo zwavho kha muvhuso zwi vho tonga vha khou tou shela maḓi nṱha ha tombo. Ri khou ri vhaisa riṋe vhadzulapo vhapo makhadoi ro sokou tou dzula ro tou tumba a ri ngo dzula zwavhuḓi ngauri munukho wo no bva hafhanoni kha dziphonzo, munukho wo no bva hafha Soredzhini u khou affecta vhadzulapo vha fhano. Hu na vhana vhanzhi vho no khou vhaisala, hu na vha community yo no khou vhaisala, ri khou vhaisala nga munukho wo no khou bva hafhanoni. Ndi khou zwi amba, ndi khou imela, ndi khou pfa vhuṱungu musi ri tshi sedza Soredzhi ine nṋe ravha nayo ine khayo iyi dziphonzo dzine dza vha hone hu vha hu khou nukha. Hu na miḓi ine ya vha hanefha tsini nayo ine vhathu vhone a vha koni na u tou ḽa zwiḽiwa vho dzula nnḓa, vhana vhavho vhunzhi havho vha khou fhedza vha tshi khou vhaisala. Vhadzulapo vha fhano biyaba vha khou sogola, a vha na zwine vha nga ita uri vha kone u thusiwa. Vho ripota haya mafhungo muhashi u bva 2017 a huna muthu a ri khou vha thusa. Fhano hu na zwikolo, hu na FET college ine ya vha ya Mavhoyi, hu na kiliniki na shopping center na ofisi dza magistrata, a huna muthu a ri khou vha thusa. Vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe vha ri vho thola ra kontraka muswa u shuma khou khwinifhadza tshumelo ya zwa Soredzhi.